N'amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda. N'amakuru abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru bikorera muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, abantu benshi bari gukomeza kugarukaho bitewe sinzi niba navuga ngo n'uburemere ibi bintu byabaye bufite, kandi abantu basanzwe bakoresha umunsi ku munsi. Mw'abantu mwe wumve ngo ibitekerezo ni byinshi cyane. Kubura abantu bane bose mu muryango umwe, umupapa n'abana bagera kuri 3 bagapfira rimwe mu mpanuka ibabaje cyane. Mw'abantu mwe birababaje cyane. Amakuru ari gukomeza gucicikana kuri ayo mafoto uri kugenda ubona kuri iyo screen yawe, aho abantu benshi bari kugenda bihanganisha umugore w'uyu mugabo. Ese byagenze gute, bimeze gute? Ku mbuga nkoranyambaga hari kugenda hacicikana amakuru y'incamugongo, amakuru y'impanuka ibabaje cyane, aho abantu 4 bo mu muryango umwe bose bapfuye bishwe na computer, bishwe na laptop n'abantu benshi bazitunze, ariko ntibazi ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kuba byakwangiriza umuntu muri ubu buryo. Ngira ngo ndibuze kuza kuba nakubwira mu by'ukuri ese byaje kuza kuba byagenda gute. Uyu muryango mu cyumweru gishize wahuye n'impanuka ikomeye cyane. Uyu mupapa yari kumwe n'umuryango wiwe, bicaye muri salo bamaze gufungura, arangije akorera kuri computer cyangwa se ku mashini. Arangije iyi mashini yakoreragaho donc ajya kuryama, ariko kuryama yagiye ngo kuryama umuriro muri computer washizemo, noneho aravuga ubwo ngiye kuryama reka mfate iyi computer nyisige ku muriro. Ubwo birumvikana yari buyikureho mu gitondo cyangwa se isari bwicurireho, agatekereza ati mashini yanjye nayicaginze. Ariko nawe tekereza nyine umuntu yaryamye agacaginga ikintu, byanga byakunda amasaha make, wenda abyukaho na amasaha 5. Hanyuma uyu mupapa arangije ajya kuryama, n'abana bajya kuryama, computer ayisiga muri salo. Bigeze mu masaha ngo ya 8 gutyo, ngo yari yaryamye asa nk'akererewe mu masaha 3 gutyo. Bigeze mu masaha ya 8 z'ijoro nibwo uyu mupapa ngo yumvise umwotsi mwinshi mu cyumba yararyamanyemo n'umugore we, ndetse yari afite, ngira ngo hari hashize ibyumweru bigera muri 2 abyaranye n'uyu mugore bari baryamanye, umwana ufite ibyumweru 2 weeks. Hanyuma uyu mupapa, abana birumvikana umwuka wari mwinshi cyane, umwotsi wari mwinshi cyane, abana donc umuriro wari wabatwitse, wari wabangirije birumvikana. Hanyuma bitewe no kubura umwuka nyine n'uwo muriro, hanyuma uyu mupapa arangije arahaguruka ajya kureba muri sala, ariko nyine birumvikana nawe umva iyo situation. Uyu mupapa ariho ararwana kuba yarokora ubuzima bw'umugore we, umwana w'ibyumweru 2, ndetse n'abana be 3 bandi bari baryamye muri iyi nzu barimo. Uyu mupapa ajya muri salo, arangije asanga donc inkongi y'umuriro yatangiriye ku ntebe. Intebe zari muri salo birumvikana mashine yaraturitse bitewe no kuba yaramaze igihe kinini icaginze, yari mu ntebe, intebe zirabanza zirashya, izo ntebe zitwika inzu n'ubundi. Hanyuma uyu mupapa ageze muri salo, bitewe n'ukuntu nyine uyu mwotsi wari wuzuye ngo muri salo, abura uko asohoka. Niko gutabaza birumvikana, ariko sinzi ukuntu Imana ikora igitangaza. Hari Imana yaje gutabara umugore we ndetse n'umwana we. Umugore we n'umwana we bava muri iyi nzu, ariko n'uyu papa nawe mu gutabaza gutyo yaratabaje,
atabaza abaturanyi baza bamutabara. Bamaze kumutabara bamugeza mu bitaro, ubuzima buranga, uyu mupapa apfa gutyo. Abana nabo byagenze gutyo. Mw'abantu mwe, ni nayo mpamvu abantu benshi mw'abantu mwe n'agahinda gakomeye cyane. Abana babatabaye bagihumeka kuka nabwo gakeya, birumvikana umwotsi wari mwinshi, abana bahiye, inkongi y'umuriro yari ikomeye cyane. Aba bana nabo babageza ku bitaro, ngira ngo n'udukobwa tubiri n'agahungu kamwe, n'agahungu kari kakiri gatoya, ngira ngo k'inzobe muri buze kuza ko mwabibona kuri izo screen zanyu. Hanyuma aba bana nabo ku bitaro babageje bahumeka kuka gakeya, bagerageza kuramira ubuzima bwabo, ariko biza kuza kuba byakwanga nyine. Birumvikana mw'abantu mwe, birabaje cyane. Umugore we ndetse n'uwo mwana w'ibyumweru 2 bari bafitanye, umugore we arwariye mu bitaro. Ubwo birumvikana n'umugore w'uyu mugabo ndetse n'ako kana barokotse. Gusa nyine wumve ngo birababaje cyane. Gusa igitangaza n'ubundi gikomeye cyane nuko uyu mugore nawe bitewe n'ubushye bwamukozeho, nawe asa nkaho arembye, ariko ari kugenda yoroherwa, ndetse hari icyizere ko ashobora gutaha. Ariko uyu mwana w'uruhinja w'ibyumweru 2 biravugwa ko nta kintu yigeze abadoko, ameze neza. Ng'abantu mwe, inkuru y'uyu muryango iri gushengura abantu ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo ni ibintu byabereye hano muri Tanzania, hariya muri Arusha. Abanyarwanda basanzwe baragiye gushakishirizayo. Bamwe batubwiye uburyo mu by'ukuri muri aka gace, bamwe batuye muri aka gace basanzwe bashakishiriza muri Tanzania, batubwiye uburyo iyi nkuru iri gushengura abantu muri aka gace Arusha, ibi bintu byabereyemo. Donc wumve ngo n'amarira menshi cyane uburyo iyi computer yaje gukora ibara. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi hano hari aya makuru bavuga bati natwe computer zacu turara tuzicaginze, bati kandi hari igihe tuzicaginga mu byumba turaramo. Abo abantu benshi bari kuvuga ngo ntabwo twari tuzi ko computer nayo ishobora guteza ibibazo. Ngira ngo muri aka gace, polisi muri aka gace ya Arusha mu by'ukuri yavuze ko abantu bakwiye kwitondera ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyane cyane kubicaginga bikamara igihe kinini cyangwa se amasaha menshi ku muriro. Mu by'ukuri bavuga bati mu by'ukuri ibikoresho by'ikoranabuhanga abantu bagomba kubyitondera, bagomba kubigendera kure, bakamenya uburyo byagakwiriye kuba byakoreshwa. Mw'abantu mwe, imbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Abantu benshi bari guterwa ubwoba n'aya makuru, uburyo uyu mupapa n'abana be bagera kuri 3 baje guhira mu nzu biturutse kuri laptop yiwe yasize acaginze agiye kuryama, iza gutera inkongi y'umuriro bitewe n'ukuntu yari imaze amasaha maremare kuri charger cyangwa se ku muriro. Mw'abantu mwe, birababaje cyane. Iruhuko ridashira ku uyu mupapa ndetse n'ababana 3. Mu by'ukuri ni isomo rikomeye cyane. Abantu benshi bari kugwa mu kantu, uko nabikubwiye, bari kugwa mu kantu bumva ngo computer, ibikoresho by'ikoranabuhanga biraturika iyo bimaze igihe kirekire. Ni ukubyitondera tukamenya uburyo ibikoresho by'ikoranabuhanga twagakwiriye kubikoresha mu rwego rwo kwirinda impanuka zimeze gutya. Impanuka mu by'ukuri zishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Kwirinda inkongi y'umuriro ni kenshi haba polisi yagiye itugira inama, inzego zigiye zitandukanye, gukoresha nka telefone icometse yagiye itwara ubuzima. Telefone yagiye itwara ubuzima bw'abantu benshi. Gucomeka telefone ukayivugiraho ufunguye connection. Donc ibikoresho by'ikoranabuhanga ni ukubyitondera ku rwego rwo hejuru. Soreje ahangaha, nitwa Shadu. Niba utarakanze subscribe ubikore, tugiye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.